Oh. Ufancham why network jam nana. Yaba pe uma unse be cancel nti. Omu jam network no so be cancel. Somebody will be count. Okay, about the mom why. About mom why at the right time. Shire mami. Sun konkro kanya srenda. Famicha. Epuko koi. Na manka esuja. I am back. Now you doing come on. Invite to Obisa and is back live on Facebook. Cynthia, thank you for joining me. Rita, thank you for joining me. Share. Let's go. My name come on. So that's a new one. God bless you, bro. Mesimen kasabiem. Metie enyansafo afutuo. Metie asofo afutuo. Metie me maame afutuo. Metie asofo so efre urade. Asofo mu hye omu nkola ye, omu didi mu omu nkola bidie. Ama biso omu abusuafo so no metie omu afutuo. Sanka men kasabiem. Men kasabiem doesn't mean say Aponchi bi atwe camera no obedi matem dabi ana memfa ne se medine so ba mfaso obo am didi a obetimi da build o platform ana memfa ne sa memfa ne se no betimi aton me ho ama obo medi wo page kuro bi show should I take it like that area de bi wa after some painful when you know to me for me say Andy me di boni ani dia maame men kasa biem me di boni ani dia ma sofo papa a mu fra urade enti kasa biem metiem painful bia futuo se men kasa biem no obi ti se big quest ti me be di matem urade big quest na obi akotwam ozu ye betu afra moa no ukotwam ozu sesi a ye betu afra nkokuo ni akatia na ye wo wura cage ma mani pa be hwe o me aju sika utimi didi matem just look at that me se edua bua bebu abowa enya me yada se dua kwa abofre obi abedi matem enya me yada se big quest o TV so say na me di kem promise e me see the bread twamani ase na yamfa bread na twamani ase na o san ke the bread ni tumani kura aboa o betira wiase nyina social media so e be di maame atem e be twa ntroto maame so maame le kun papa useless boy like you useless man o granya boy we useless usuni mfaso wo big quest don matia mitiatia so me kwan no e de awura me dem kura so mfaso chen me tu bri am de toilet ro kura pepa no e so mfaso chen kwasia wo be didi me matem wo be somebody like you now am wan kura so timi no be di no kwasia bi ti se o ana wo yiri wudi na odi ayi face mask e se wanim big quest. You got a right to insult me. That is my come on to mananisa. Missima come on to mananisa. Not somebody like you, bigger quiz. You have the guts, somebody the mematem. Boy, we open papa.
And now bomb in a bureau platform. Cause your mind. Messi who go for zoo. You bet you are from one who bigger case. You bet you are from Ketiane and Renum Kokuo. Who did my time say? Oh, independent tier foot no can and want to ma. Woman can and want to. Oh, bigger case. Cause Siabe Matizawa. Who soon in fast war. Now we do comfort. You know, beyond Mr. Jimmy. And they work with do software. We are doing software TV. So still, I was saying Jimmy. Now I said Jimmy, the woman jam. Ya the wall. What's the one sound Jimmy Yale and son? Oh, I'm in percent pay back cameo because somebody like me come and make a my kick classes so much now. Me na maka chose. Oh, did you matter? Made it do be. Me Jack can promise life, a man. No fun word. Now say me Jack life, man. Why can say kakra? Why can say kakra? Mama men come on to. Asi ama when you be am wase jabo no kro no me go twa me kwato wansam ho na me kwato wansam antime ntwa me pieto so me ne se kwa ye no so a esan kwa ka wansam ho na obega kwa so bedidi me matem aboa wonim se ta wonim se wo obi a me ba de pa kura hu wonim TV so no osu me ba de pa hu wonim TV so a wo kokuo ntoso kokuo ne ntoso no na osu kokuo ntoso me ba kura hu TV so no osu asia sa odi matem now so obi so dey na so boy batch of mama mo ya de buo mama mo mpo ya de buo e buo mama mo mpe sa respect edi antina wutimi say da fa camera se me ho nkonya 40 minutes or 30 minutes me ho asem nko a ma wa boda ma na wo ya wa kwame no na akom can promise na madam for no conform me madam for no can promise obi ani mo Ghana say who so boy who come can promise who kasama can promise and I can promise na say kasama no and as I said I can promise ni PR for ya comfort siafo asefo madam mo magimi ame me buru jimi so se mo jimi ame me buru jimi so mo kam ya me ba be keka bi a kire mo tantantan yesi ma kama no otuma na nkwase asem sa na mo di bedi me wa bobo adamo confusion about to say I Andy come on to me na I can promise on my one city to adwane di akwasea obi nya hwe ma obi a obema na one city se na me ni nachi ansi se adwuma ma no nkom se no obesha enko ma one city na koto adwane adi mo ni pe kasa no de edipa na kasa with pensa baby anipa ni free ba na mo nhwe won age se mo di jimi sa jimi mu jimi nso na omumu no ya je se ko twoma ma na enipa na kasa na se mo nya nyansa sem confusion boy say wo me number kwasi asem ni se ofre me da mo bi se misoro ma na me fale mo won entwene mponche and mo wate do you think I'm afraid of you guys are you to me for something come on to manager say kwasi bia be keka kwasa asem a kire me ono nam na wo ye wazano so boy ono na wo ye wazano makawda mabo udin have I mentioned your name mabo udin makawa asem da am say me din no boy ayeto o to me din so ayeto say from confusion boy na wa kwesi nkonya and jare o ye no and kwasia unu abema bi ni mi aka beka wo ya kire me unu abema wa konfo nkora na omudu wa kina no mu ya azan no so otu omuka don't you pay them asia mine don't visit misuro bi okro ma mo jimi ama me kora asia bia bon twa camera zinu so beka kan kwasi asema kire me so we didn't confusion boy what to camera so more than one day and Andy jade oye no and I can promise otodwane ma wudi da can promise na me so obi nya hwe ma obi a obi be 6 camera say you todwane di now big akweso tron be did matem
otwe janka asiaba osibo branka obaye obi adwuma amu jimi samna wo so no mo ye de buoma wa mo mpo me me ekurase mu kamema be dimatem mina me magina me page akasafuni kakraka we so me say me ye tete kurasefo ni bia ma no ya uka udi matem di ubi na me se makama no atwa nse kwase bia ba be kan kwase asema kire now good man Benjamin masa koka kire can promise kwase ampanyi na oba opa no koka kire no ene sa utoyota na utuni tete wo ya radio presenter be brewo kromo a omunye yeda because omuno mu bu asofo radio so mo ya azan omuno mu bu asofo radio so emo ya akonfo omuno mu bu asofo radio so emo mu bokro no first person a good man Benjamin wo ye kromfo chen obia kromfo presenter me hu bi da the whole Ghana say ya radio we ya adwuma wo so no se wo sofo bi e kasa wo so awo sofo na sese ne di ya komfo na na kwadwobuo wunim se wa sofo pa so na produce no se wo na produce no good man tama na can promise wa ya komfo na efre no na na kwakwa mpratwum good man anyo na produce no asia na de obi atwemadi na make aboa wo na abeka bia ma no won Richard Matthias ya Richmond I was say calm down bra ayana ya presenters be brewo kromo omunye yeda Ghana ni Kumasi they will never omunye yeda because obi ba radio so be kanya mesama na radio presenter no what on the gina den chi a wo fresh of no am of na se no come radio so good man Benjamin why one tamani and can promise call radio so complete no on one na say choko no bam Tama can promise a ya konfo no o ya konfo na no kom no good man Benjamin and a next studio one will produce no o timi ba sorry o so for pon sorry radio presenter now the oba ko say hotel amano na wakodi no na oni babu ameka obi asema aya meka bi minimo that can promise na wa Jimmy now doing what form and can me kasa kan jiro bi ti say good man so me so kwasia obi a menimu nyina ma hyase menimu say airport roundabout to side ho etwa bia bedi bia na good man and de kwase wo ma no akodi sofu jamanfo jantere ni sofu tutu ni na why am I na me kan wasa soma good man say o me so o me kama no to my own pon stupid man like a type Maame mention many man the spirit salam yo ni Maame ga kasa ananya ya opo obi amana be kasa etia me a good man Benjamin obi amene wo hye nyamdwuma ase a na ye wisu canopy e bo canopy na ya asore no ya kwa radio su ko kasa ya zan ye no radio su nya good man na bo ame ye ene de wo ko times etuomo osumo se wiase esum kwasia nyame na atua wo ka no omia gomie nyame na atua wo ka boa on se post video a 4 days na lipa 503 na re o post video a madum boninti enipa 503 ya kura Facebook ya post video na wotwe na ye nya 4000 plus o can promise what you from Padwon from sofudie na wontimi ni sofudie ni sese no aye wo kasa tina sese so social media so sa sofudie no social media so na odi no sofo can promise sofudie ni sese social media so na odi na mayehu 1 2 no atwe camera and on so na mayire o on so na mayira preach wo mu ka dwen sa kiransam kwa kudwamanfo jai ka dwen sa kiransam preaching solema preach wiase nyamdwuma yenya no social media so ye ni sofo social media so 3 hours pasia wa sorry dan egu no ko no ko preach wa dwamanfo sofo
Ana obi ti say good man Benjamin there. Oba come asem say. Kwasia biba. Oya radio adwuma ne. Hwe wo Toyota uchi. Kola S by this time. Hwe to musie. Mo nyina am kwajeje thousand ni bia. Asia. Ene am kwa metimi atua ko. Odo first person no kwa ma me hye ne me nya fe kakra. Ene da ho no. Fama me a. Na me ho feche good man. Me ho feche bigger quiz aboa no. Oh, kozu ebe china framoa. Just look at me. Oh, be some kran kran bi so me go di matem. We okay. We okay. Sa boy bi na no odi sofo wo na. Oba wo fie na o ma e bu no prepare no. Sam kran kran bi sa no. Me se me kasa can promise. Tu nkran tu on punch no fo. Untutu meba no. On kra no wa jimi fo no. Aboso me miansa no otu omu kakakra no. Tu omu fo. Emo bia me di matem me di du. Me wo soma won kran so me di matem. Wo na me ba be di du atem. Asia be ma no. We sofo. Jantre ni sofo. Me se me manu tia wa. Na wo de akwa kwose sofo wusu bempa. Ana me se ele me jai kasa. Because we are fast, we are smart. We draw attention free means am na make no. Pity na man for feel pity for me no. O be say o draw man for do free sunti. Me kasa pe. Now the question sofo wusu bempa. Ana me se na me jai kasa me kasa biem. Period. Na men kasa biem no makama no to have been innocent boy, a good boy. Obedient boy, I'm a Timmy baby. Now, some bigger quiz. As Sebit is a bigger quiz. Nipa me 2 minutes one for swatch channel. Me namun pabua, as one for swatch channel. Bigger quiz. Pasiano. On se renro. What it? On se fear, a cravo for fear. On so open for about 1 year for no fear. Wo, Unya Yansano. Who did him at him? Uradi Yesu me mabo ati. So we didn't na show boy. Masa, momo de azan enya mo ho. Mo de azan kro no apobo e na enya mo ho. Yeso ampale yen. Se awiamfo bi ba te se yen. Ye bebo apodi ayeye. Ye be bre mo jani aye adwumaden na ye ayeye. Ya kan no otuma na dazi mi say dua bi ho abra bia na obedidi atem dua bi gata bi mo poto bi bre bia na obedidi matem o gata bi mo poto bi bre ti say o good man Benjamin kwasia tie wudin time good man so onye papa da asofo azan no mu kro no mbo radio so nya me say currently ai asofo bi priti ye friend na nakwa kubuo wa ye sofo good man bra bonti ba kirem wanya konfo wanya sofo no adane no konfo enyo na produce no enyo na ye interview unim se wa sofo na me be tua woka na me obi tua woka obe bre pa o good man Benjamin obe bre awurade adwuma wo bu asofo na mo ma ye no biala no me se awurade be tua woka onna ne yam aboa ntonwe una boss ufri bu asofo mo ye azan radio so asofo na be ye o da so chukolas onye ye da oba bre na obre tu ntwada ebi ba so ma nyina so because awurade adwuma na obu asofo mo ye azan obu asofo mo ye akro no. Do you think I'm afraid of you? Stupid man like you. What do you gain and what do you have? Ade abra no abo ana okotena o platform no so a woni asem bia kan se obom din a amanfo be hwe asia wonna wate simifo ato so le twato me nkrofo na mubo mu pa dano ba ko ba e wantimi o osemo soma se o me pause me wantimi abafa madam fo ampa so me ni pie kotena ase e ko numbi wantimi ampoze mi o ma mubo mu pa mo di moto e pam me no emfa e mana mubo mu pa mo frɛ me no emfo can promise emfa minimum say we are wicked. I know you better than I myself, and I know you better than you do.
ma mom de moto permanent fa o me ya mom tiri so pade di machi no eso na awurade kura ya we say this time ye po obi a wo ye awurade adwuma wo bie nipa ni wo ma nipa ka no kura wo ka nyansasema eyamea enya kwaku atopa enya kem promise kwaku atopa kwasi aboshe kem promise sa on kola brogas bi ne sa wasofo bi na bobo mu pa me ya bu wo mu na ena wasa pepe thousand bi ase so mu se wo mu dididi no asia e wontimi ntomi o e ka wo de me kura wontimi antwia o hiani wa asofo ne de wo so na wo sika e ka wo de me kura wontimi antwia Tama Vandam ubisa me question on ko bisa ko ntwa je ise ko bisa no sa de ntina magya kasa no da so suma nkola so o medidi matem ko bisa no mame ko bisa no mame na o to no bi ti sa bigger quiz unu ya be ma no bi ti sa bigger quiz a wo ko twam wo zua ya be kina fra nkoko ne nnoe no bigger quiz didi watem mame e be ya o de Otuana obi ti say good man Benjamin kwase wonya asem bi anka ne platform post video na watche na nipa 500 300 naira 504 enti ohun se obuan didi na obenya viewers nti na obetre na obeke kan kwase asem afa no o ka asem tunche go school ona to adwane mamidi toilet wa kwaku obi ba no wate obi pa onfa na asem ra me so kwase afo asefo men ni monum kra men ni monum pepe esa akra dun so guso na muka se kugro na nya keka keka no bejai munya tete beja mo wani makama no atum nukra won pon kwasia no mesi e kan sofudie okroma won ka ho sofudie kura mfata wonya bia wonya sofu ato bible da wodi sofu di sika ato bible da apa abofo asofo akromfo asofo o good man Benjamin asofo me say can promise ba radio so na zan ne kro no wa utimi sorry free console nim na okofa fo no afre hello sofo me ka say free na can promise Ashawo nkom ma hu se obewu so ya no kre ma hu se obetu kwa so ya no kre azza tutubotom ni presenter kromfo presenter tutubotom ni presenter it is a good man o ka so wakasa na me free jese misuro wo twe janka abo bi badua bi ho abra right mama ke kabin chiro ma obara you look good here you look good too Adepa thank you God bless you on say na yo yetia futu ma ya kwala pa meja kasa na meja kasa no obi abedi matem obi edidi matem say na se makama no otum na mompa na say can promise amam kakra se medidi matem me dem mpa jimi o kwaku suya jimi suya nyansa no wanyiro ja jimi no o de madie na je wa dwinti nyansa ne utiri mu no sia e madie aje wa dwen woni dakoro pakura wani 20 nyansa ne utiri hey Van Dam Tama Van Dam was there all the ladies on your platform loves you I love them all. Miss me pemu nyina wate. Me pemu sa me nyaba akokra. Me jai kasa o. But I don't like that. But come on, I've been a good boy because of my mom. I've been a good boy because of say me kasa mo de bako akose sofo usu bempa. Na akokra ne tini ba bi di no sofo. Na mo be di na tem de. Me jai kasa. Eno so mo mpe. Me de mani ato me maame. Me de mani ato sofo usu bempa because me kasa na mo de akose oluman no. Me maame so se kwadwo mesrew wo hu hia me pese obewu enti jai kasa me jai na afi atem de die ne free hen o de boy kra ne me na bigger kwesi didi matama nka unya me o de ka no kre o boy ne andi e na bigger kwesi obi ti se bigger kwesi e didi matama nka be ye o de o boy ne me na komfo show boy o didi matama nka be ye o de why all this me jai kasa. Now the also your man. You are my husband, oh please.
don't love them. Hey, Adepa, I love you alone, but your meja will be Adepa Ngwanampe. Adepa so you me bow. Please, I beg. You be cool and don't mind them. I want. Me trust okra, me trust. Munya tita tell me sunya mo weni. Meja kasa na nche so bia me di matem. I don't like that. Stop insulting me. Stop sending boys. Sam kola big akwesi good me Benjamin confusion boy. As I can promise obi anim say wadam for no confusion boy. Obi anim say wadam for no. Matia, for sister no Canada na Maame. I'm ready for her. Hey, fire the hypocrisy and the coward, my dear. Why a coward? Nan kono obenya ntokwa nko kupacha. Onye coward. Kono emanya ntokwa. Nko beko kopa mana chew. Can promise the coward mind. Asia. Nyamjuma no no social media so. Mun so man go me sim nko preach wo mu. Na we just say 3 hours bi ha. Na we so camera be di atem. 3 hours no so camera na be twatwampoa. 3 hours san edu sofo. And you see asori dan your day. Can promise. We see asori dan de your day. Froko no a. Nanama, mejayo, onzo nu abema mejay kasa. Men kasa biem. Mejay nana. Anu nje se obi ti se big akwes me di matem. Obi ti se good man Benjamin me di matem. Obi ti se confusion boy o me di matem. It's okay. You say awusuo na che no nto aso. You from born so ni misamasa. Ebi baba biem. God bless you for joining me. Bye bye.